So guys, जो मिल के ing long resekat free opportunity, udah memang head tetap free. Nanti happy di pada aku lah yang dia ni. Nanti kita long guys di bawah insan. Lipar nang ko yun. Lamet bigla yun. Yan lang yun. No, pasan da thiglong le kanalo ni ko pasta. Tan ka thilo ni. Pensi aku yang ritam ane lokasi mati di kayak melong lekat lagi dapat yang ritam para kero lor share video finally guys nang lecu supo yang naik bong supo naik po. Dah lo guys cek kali, long rit long lo. Jo, mau cek side tu lah. Lokasi hedi, lokasi lah si. Arlo sutum culong ni mesti di pin sutum dah lo. Pin sutum bangke osomar. Kibi kitian tak culong hedi. Nah si. Video bang lang bom ada guys ho. Nanti kita lah. Topik kalau dia gas pikiran kita cucu nanti. Yo, lagi waktu tengah penjum. Tiang song kalau lo lagi, kau biar orang mau cinglok dari sini sih. Kau biar kecolok lah masih. Sedang ketang lo. Oh, apa yang tahu saya pun, nampak tahu saya pun deh. Guys, long repen nang butuh kerja non lah cek aplak pon helang ku. Man ke nang poro itu tahu loh di sih non lah cek pon helang. Ok cuk tang terlalu sekarang repen ok cuk tang etpen non jo cek aplak pon helang. Terus video bang lang bom ada guys ha. Yo ni supu video. Kita mau bunai ni. Sing lang bom ya video bang ke deh ha. Jo, nona guys, long repen hemang lihat lagi. Hemang lihat lah, oh naik cek. Oh naik cek so dia. Jual ni deh. Jadi guys, video bang paling ton kau kan video ke. Tadu kawita dumi thak me. Lapan ini channel long kimilang pate like, comment, share, lapan subscribe ke tengiri non. Aduh kawita deh, ha.